同学们，大家好，我们已经来到活动本第10页，让我们做作业吧。Hi students, we come to activity book, page number 10. Let's do homework together. Hai murid-murid, kita datang ke muka surat ke-10, buku aktiviti, dan mari kita siapkan kerja rumah. 读一读，连一连。Say out loud and match. Sebut dan padankan. 第一个 number 1, 站起来 berdiri, stand up. Okay, it's here. Number 2, number 2, 坐下 duduk. Sit down. And the last one, 排队 berbaris or line up. Okay, let's look at number 4. The below there. Mari kita tengok yang keempat. Aktiviti yang keempat. 配一配，说一说。Padan dan sebut. Match and say out loud. So, there are 7 words. 下、对、坐、来、起、排、站. Ada 7 kataan di sini. 下、对、坐、来、起、排、站. Kita kena padankan menjadi frasa yang bermakna. We have to match so that we can form a phrase. Okay, example here. 坐下 Next one. 排队 Last one. 站起来 Jadi kita telah siapkan kerja rumah muka surat 10. Jumpa lagi pada muka surat 11. Now we already wrap up page 10 and I'll see you again in the next page, page 11.